over no beba. It is a 200 series daily 150. 290 130. 250 75,000. 10 series 10,000. 5 series 5,000. Nya okay kan nyina Delhi. Delhi. We Delhi. It is all to no month. Say bosume no nyina to a ye chemu edabia na bosume na omu sei. It you no na be detail me life cover be 2 or 3 so. Abia na obi ti baby nso tie. Nipa na obi thinking so nya ye kan Albert, does it come with charges? No, one say we no SIC Life na a buying company. I buy job but say charges dey. No, she first see baby because you see no your percent so we Ghana ye nim de any ahokeka e insurance na wo fam. It be be ya consider be man nipa na ye yini nyina afri ho. Ye yini nyina afri ho. It no charges. No charges. It time one beto bia abegya bia na oba usika wato ni interest aba hu nyina na de ama. The woman no but say who jai dia life dia we nyina mod ni nyina because your book ni passbook yeah it passbook ro da bia de woto bia na market ya market da bia na market it ya market no bosome no total naba bosome total naba na esi ho ese na wo hu se scan wa bo se de esi anyini ko it you proni back at transparency fine no hidden charges okumka no SIC Capra. Yes, Okumka. Utu susuno. Na usiese wechi. Yeah. Yet ya be wa ha. Na kono ho bat. Okasa na ye mede. Ena ebia na maye nia meye nyina awie. Mabase be beje misika no. Where does it go? Into my account, Momo or Obani say ya make say. Ene ewia sesesa. Okay. Ni ekase wi asese sans yes san no asese bia yes san ne ba be chiware and say me digital for no say that it's na digitalization bibie ye bie ye ne digitalization okay na zesi ano en bibie ye bie ye ne digitalization okay na zesi ano en crane branches ne ya be sefie de afa na ye install ye ne ma no it is here de wo buy be ma receipt na e bedroom re bie fra be POS wo buy ye train ye say ye train ye sales rep ye train ye agents ya obeba wo ho se wuntime ma ye office no wo ko be man kwaya wo abrosan no wo ko be man kwaya wo abrosan no wo no be se ya